Mwiriwe muraho, njye ndi Betty. Ndagushimira we tujye kubana muri iyi video, amahoro y'Imana abane nawe. Muri video zabanje twaboneye hamwe urutonde rw'amazina agezweho, amazina magufi wakwita umwana w'umukobwa, amazina atatajyanye. Uyu munsi nabazaniye urundi rutonde rwiza rw'amazina 3 ajyanye, amazina magufi kandi meza agezweho wakwita umwana w'umuhungu. Ni mukanya ntucikwe. Betty Vlog 1. Mbere yuko dutangira, katubashimire mwe mudahwema kutwereka urukundo. Wewe wakanze subscribe, uri umuntu w'ingenzi cyane kuri twe. Gusa nawe utarayikanda, naguhejwe. Kanda subscribe, ujye ubana natwe umunsi ku munsi. Mwe muduha like, namwe mutwandikira muri comment, ndetse n'abasharinga video zacu. Muri abantu b'agaciro cyane. Nta kubatindira, kadutangire. Nkuko bisanzwe turahera ku mwanya wa nyuma tuza ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa 15 dufite amazina Cyiza Vito Zayden. Cyiza ni izina ry'ikinyarwanda, Vito ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Baratini, rikaba risobanuye ubuzima, naho Zayden ni izina ry'abahungu, rikomoka muri Amerika, rikaba risobanuye gushima, ryanasobanura kunezerwa. Cyiza Vito Zayden. Ku mwanya wa 14 hari amazina Shami Wiyat Obe. Shami ni izina ry'ikinyarwanda, Wiyat ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Bwongereza, rikaba risobanuye umutima ukomeye cyangwa se ufite umutima ukomeye, naho Obe ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Bufaransa, rikaba risobanuye kwera cyangwa se gutungana, ryanasobanura ibyiza. Shami Wiyat Obe. Naho ku mwanya wa 13 ku rutonde rw'amazina atatajyanye kandi agezweho wakwita umwana w'umuhungu, turabona amazina Ntsinzi Troy Derek. Ntsinzi ni izina ry'ikinyarwanda, Troy ni izina ry'abahungu, rikomoka Irelandi, rikaba risobanuye uwavutse cyangwa se uwabyawe n'umusirikare, naho Derek ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Budage, rikaba risobanuye umuyobozi w'abantu. Ntsinzi Troy Derek. Kadukomereze ku mwanya wa 12 aho tubona amazina Bambe Zarek Yander. Bambe ni izina ry'ikinyarwanda, Zarek ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Burusiya, ryakomoka no muri Ukraine, rikaba risobanuye Imana irinda cyangwa se Imana irarinda, naho Yander ni izina ry'abahungu, rikomoka muri Espagne, rikaba risobanuye iby'agaciro cyangwa se uw'agaciro. Bambe Zarek Yander. Ku mwanya wa 11 dufite amazina Hirwa Alav Duse. Hirwa ni izina ry'ikinyarwanda, Alav ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Buhinde, rikaba risobanuye amahoro, naho Duse ni izina ry'abahungu, rishobora no guhabwa abakobwa, rikomoka mu Bufaransa, rikaba risobanuye ibyiza cyangwa se umwiza, ryanasobanura ibiryohereye. Hirwa Alav Duse. Ku mwanya wa 10 turabona amazina Ndiho Liki Eson. Ndiho ni izina ry'ikinyarwanda, Liki ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Budage, rikaba risobanuye umuyobozi ufite umutima ukomeye, naho Eson ni izina ry'abahungu, rikomoka muri Scotland, rikaba risobanuye umurinzi. Ndiho Liki Eson. Ku mwanya wa 9 dufite amazina Tuza Leaf Yahir. Tuza ni izina ry'ikinyarwanda, Leaf ni izina ry'abahungu, rikomoka Ukraine, ryakomoka no mu Burusiya, rikaba risobanuye umuragwa, ryanasobanura uwabyawe n'umuntu runaka cyangwa se urubyaro,
naho Yahir ni izina ry'abahungu rikomoka mu Barabu rikaba risobanuye umuhungu mwiza cyane. Tuza Leif Yahir. Kadukomereze ku mwanya wa 8 ku rutonde rw'amazina atatu ajyanye, amazina magufi kandi agezweho wakwita umwana w'umuhungu. Turahabona amazina Mpano Lani Casten. Mpano ni izina ry'ikinyarwanda, Lani ni izina ry'abahungu rikomoka muri Hawaii rikaba risobanuye ijuru, naho Casten ni izina ry'abahungu rikomoka mu Budage rikaba risobanuye ukijijwe cyangwa se umukristu. Mpano Lani Casten. Naho ku mwanya wa 7 turabona amazina Julu Bo Caius. Julu ni izina ry'ikinyarwanda, Bo ni izina ry'abahungu rikomoka mu Bufaransa rikaba risobanuye umwiza, naho Caius ni izina ry'abahungu rikomoka mu Balatini rikaba risobanuye kongera kunezerwa. Julu Bo Caius. Kadukomereze ku mwanya wa 6 aho tubona amazina Agwize Lex Makar. Agwize ni izina ry'ikinyarwanda, Lex ni izina ry'abahungu rikomoka mu Balatini rikaba risobanuye umwami, naho Makar ni izina ry'abahungu rikomoka mu Bugiriki rikaba risobanuye uw'umugisha. Agwize Lex Makar. Kanda subscribe niba utarayikanda ujye urushaho kubana natwe, ufungure inzogera ujye uba mu bambere mu kubona video zacu. Kadukomeze ku mwanya wa 5 ku rutonde rw'amazina atatu ajyanye, amazina magufi kandi agezweho wakwita umwana w'umuhungu. Ku mwanya wa 5 dufite amazina Cyusa Olin Beck. Cyusa ni izina ry'ikinyarwanda, Olin ni izina ry'abahungu rikomoka Irelandi rikaba risobanuye umwiza cyangwa se ufite uruhu rwera, naho Beck ni izina ry'abahungu rikomoka muri Turukiya rikaba risobanuye ushikamye. Cyusa Olin Beck. Naho ku mwanya wa 4 dufite amazina Manzi Dex Welter. Manzi ni izina ry'ikinyarwanda, Dex ni izina ry'abahungu rikomoka mu Bufaransa rikaba risobanuye umuyobozi, naho Welter ni izina ry'abahungu rikomoka mu Budage rikaba risobanuye ukuriye ingabo. Manzi Dex Welter. Naho ku mwanya wa 3 turabona amazina Ngabo Kit Pavel. Ngabo ni izina ry'ikinyarwanda, Kit ni izina ry'abahungu rikomoka mu Bwongereza rikaba risobanuye gutungana, naho Pavel ni izina ry'abahungu rikomoka mu Balatini rikaba risobanuye umuto, ryanasobanura uciye bugufi. Ngabo Kit Pavel. Ku mwanya wa 2 dufite amazina Lamba Keil Balin. Lamba ni izina ry'ikinyarwanda, Keil ni izina ry'abahungu rikomoka muri Hawaii rikaba risobanuye gukomera, naho Balin ni izina ry'abahungu rikomoka muri Europe rikaba risobanuye indwanyi, ryanasobanura umunyacyubahiro. Lamba Keil Balin. Ku mwanya wa 1 ari naho dusoreje urutonde rwacu rw'amazina agezweho, amazina tatajyanye kandi amazina magufi, turasanga amazina Gisa Hank Ostap. Gisa ni izina ry'ikinyarwanda, Hank ni izina ry'abahungu rikomoka mu Budage rikaba risobanuye umuyobozi w'urugo, naho Ostap ni izina ry'abahungu rikomoka muri Ukraine rikaba risobanuye ushikamye. Wakoze kubana natwe, ugira ibihe byiza.